Napakaroon sa... Ay, lanak! Alik! Second stop. Nami sa Chocolate Hills, Carmen. Okay, sige. At hiro dito natin. Hana! Hi, Hana, Hana! Hi! Hi, behind! Pwede rin lagi ka ko eh. Ha? Tawag doon. Yuri, tama kayo manghod. Amoy! Dahil amoy! Oh. Oh. Patag na danahan. Patag na na. Vamos! There go, Mister. Dali mo ako. Saan na yung kapatid mo? Oh, dapat ko ah. Ah. Oh, dapat ko dito kasi. Oo. Ang bata to. Wow! Yan na tayo, guys. Chocolate Hills. Uli si Luan. Picture sa Ayan. Nandito si Quintin. Hi! Picture! Oh, picture tayo. Yes! Ayan. Ayan.
Lapit Han. Got view na ni. Lili. Pagkalap lang. Apil ko. 1, 2, 3. Lapit Han. Ay, na-rescue. Ay, pangilinan. Anak ko, pangilinan Han. Picture tayo. Ayan. Touch them. Okay, kayo. Ano ito? Tadapitan. Ano, mire. Dali na. Mire. Dali na. Boy, tayo na ako. Wala pa tayo sa kanya. Upo ang pagsiya. Thank you. Me? Wish. Ang galing na! Dali. Bye. Hi. Ato pikas yan. Lagi tayo. So, guys. We're here in Chocolate Hills, Carmen, Bohol. Hello. Han. Hi. Okay. Hello. First time na bumali guys sa Chocolate Hills. First time. We're here for Chocolate Hills. Gusto nila guys, no? Ako isa, laking destination. Yeah, mabalik ka guys. Bye-bye!